clear tu le ngai thatu te zir top ni chibai le vekule tun truma chuan nizan Europa League anchin felna lama train bhul kan tran anga hei ero English Premier League club de big chau kan clear le thanga tin table kan han tiang chi te kan thut le zoi nga mairo chu kan soyang khanin kan kaldeu pot don ane Europa League te chu club lian kan han ti ang chi hatum dang ain antel tam lem lova han bo zui chiam chi ani lem lo kan ti thayang chu Nisana in khel monom taka hian English Premier League club Aston Villa ne na anchanga next round olsam taka anpal tlang theina tur hian Austrian Bundesliga club RB Salzburg chu goal thum goal nin an ne he in khela hian Salzburg team tang Karim Konate le Musayo ten goal an khunga Villa team tan an player poimo che thatak Morgan Rogers goal khat a khunga ani ba ka Jaledin mai ba ka Tyrone Mings ten goal khat ve an khung boka goal thum goal ne na changchung hian next round anin petling ane tihan table tharbera Aston Villa hi inelna kalme ka kelriata tumsari chakin point somni pakhat nen pahni na ni chungin inelna hi an khar kan ti khan league stage big ane an netak Salzburg lam ero point rukne somthum pakhat na an oma inelna hi an mang tha fel thong ane English Premier League lamatal boy mai Nottingham Forest lam ero in playoff anin petling ta thonga an kingpui an Michael Ferencvaros so silifayin an ne he in khela hin Nottingham Forest team tan an player poimo goal khung thei tak Igor Jesus on goal ni akhunga ani ba ka hian Ferencvaros player Benz le James McAten an lama goal khat ve an tilut boka goal dang lubel zui talavin Forest lam hian olsam takin ne na an chang tihan table tharbera Ferencvaros si khelriata point som panganen som pahni na ni chungin playoff an khel do na he in khela hin chakse chon last 16 direct in an lut thei ane Forest lamero an chaktak awang hian point som palinen som pathum na anin suan chawa playoff khel torin an tling ve bok Spanish La Liga club Anthony Khelmek na Real Betis lam point ne na an changa an kingpi mukhol team Fenrir cho goal ni goal khatin an ne he in khelain team pani ten in khel monom tak an chop chuaka borok po atang hle Anthony Lan sarna in khel monom taka hin mikhol team Fenrir team tan Casper chun an golom chun a khonga Real Betis tan Anthony chong goal khat khungin Ezazoli goal khungtur asiam sakboka Anthony che thajan in khel monom taka Betis lam hian point thum an hlo chuak tihan Real Betis si khelriata point som pasari nen palina ni chungin last 16 chu direct in anin petlinga an hne tak Fernand lam ero point rukne somni pakwana an oma in lahi an mangtha ane tihan UEFA Europa League season kalmek league stage so anzo felta Lyon Aston Villa Michelin Real Betis Porto Braga Freiburg le Roma te chon last 16 hi direct ka qualify yen Genk Bologna Stuttgart Ferencvaros Nottingham Forest Victoria Pleasant Cervena Zvezda Celta Vigo PAOK Lille Fenerbahce Panathinaikos Celtic Ludogorets Razgrad Maibaka playoff an khel ve don thong ane abak zong hian inelna an mang tha thong soyang khan Europa League chuhan khel chiam chi kha ani lem lova chuwang chan football thulenga lu chhaudai mayang o tun trum chu Jose Mourinho wa thu soi tang hian bul tran le ta ila Mourinho hi thu soi athiam kan ti kha Real Madrid an ne nu po thu dik ron nei vele ta yen Mourinho chuan Real Madrid team hian player tharwal kan han ti ang chi tun din hmuna an kol thup maya Champions League a champion thei tur hian in theina an la nei ane ma se chu tiang ti tur chon ti manga thataka an khel angai ni hin ka hria tun din hmuna ka hmu dan dik tak chu han enta inla lan sartum an tam hleya chu chon team ati buai ane team angin khel se chu an that dan ber tur ani ya chu tiang ani lo chonin an tlu sapang ti ka hlau ti hin asoi Real Madrid an hne chung changa an zona po changin Jose Mourinho chung ka soyang khan superstar role nima selan sartum an tam lutuka an mani chawin an tile thei silova khain khel bi ka khat chuan
Mbappe bak kan matson lavin kasia thil har salutuk anilem laveti hin asoi zau mai Mourinho nge yom thinang reng khop mai Fabrizio Romano atarlan danin kan lo tarlan zoi to Paul Pogba po Monaco chon an chhuatir don ni in alang chiang ta ha Fabian atarlan danin inbiak na po an kaltlon pui ni in alanga tu na tang rei lote a contract hi anti top sak don ane comeback of the year choi moina rondong ma se be se phak zui lutuk lava liamin atla buak zui le ane hemi wang hin hlo tam Michael reng ai chuan Monaco hian a contract ti topa chuatir antum ta a ang hle News rin tlak takin atarlan danin Paul Pogba hi Brazil lama som tu anei ni atarlan ane Manchester United lampoin ni sang khan thu thar anneya Fabrizio Romano atarlan dan chuan Kobe Mainu chu contract har ze pui antum dona Mainu po hian apom don ni in an soi Ruben Amorim na achhor du lo Kerikan United ain ko noron che thata mai Kobe Mainu hian tu naya du tu anei nuala Mase United team hian chhor chhole tain a che thale nge hemi wang hian Kerikan chuatir atum talo ni hian alanga contract ze pui antum thu tarlan ani pialama inbiak na po an kaltlon pui ni hin an soi United run tu te tan chon alomom hle turangai ane Liverpool lampoin ni jang khan thu chua ron na hin Jeremy Frimpong chu liam wanga achol le tur thu an soi kan hria tangin Frimpong hi UEFA Champions League a hliam na tak atuar le ya liam wanga aron kir nu aron khel tha chho veu ma se liam dangin atla buak zui le ta ane liam wanga achol hun chung tur hi puan thei ala ni lem lova chuti rol chuan tun din mona chon rei tak achol angai don hin an soitlat mai Frimpong avan tuai thinang reng khop mai African Cup of Nations final boruak chungchang chu kan hretlang anga hemi chungchang a hen CF lam chon ni jang khan thu chu an ron na ya CF disciplinary committee lam chonin an hrem na thu chu ron ti chiang ta hin ni zan lama khan Senegal team le Morocco te chu an hrem tak thu an puanga khain khela boina chok chuak tu beranga an pu Senegal team en kol mek tu pa pe theu cho match nga chung a team ka hroi thelo tura an hrem ba ka US dollar nuai khat choi turin an hrem ani ba ka hian Enjai le Ismaila Sarr te chu match ni chung hrem an ni ya US dollar nuai ruk le sing khat changa choi tura ti an ni ve bok Morocco team lama Achraf Hakimi chu match ni chung in khel thelo tura hrem ani ya Saibari chu US dollar nuai khat choi tura ti ani pialama match thum chung in lan thelo tura hrem ani ve bok hei mai ba ka hian Morocco Football Association lam chu US dollar nuai thum choi turin an ti ya hei mai ba ka hian ball boys vel chungchang awang po khan thu boy siam sak an ni ya US dollar nuai ni choi turin an ti bok Morocco Football Association lam hi US dollar nuai nga choi turin an hrem ti na ni ber chu ball boys le an chet fu tok lo wanga an hrem na hi an na hle hei mai ba ka hian Morocco Football Association lamin final match endik le tura an ti na po CAF disciplinary committee lam chon an hnol tak thu puan ani ya Senegal lam chu champion an ni thu an puang non le ane kan hria tangin final boru khat chu pui hem tak ani ya a hrem na po an na hle Kylian Mbappe point thu thar aron nei vele ta Benfica laka an tlom nuwa an zo na chu changin Mbappe chuan chaklo kha kan phu jok ani khain khela khan athalo jok kan ni ya kanin landan po athatok lo ti kan pom thlape midang point min pompui karing bok amai ro chu thataka tho chuak thei turin kan thato ka chu ti kan tum bokang ani telin thatlam kan pan chho zela Champions League ka kan chaklo ero apoi ane kanin siam tha chho zel do na tu na tangrei lo te Real Madrid dik tak chu in mule nge yang ti hin asoi Real Madrid lampoin an team en kol mek tu Alvaro Arbeloa chuban antum ni in soi omle tatlat maya Toni Kroos chu amun rok lo khatu turatan roi leilok antum ni te point an soi le to hei mai ba kan season kalmek ato phuna angeta tan Jurgen Klopp chu senglu antum ni hin an soi boka El Nacionalin atarlan dan chuan Jurgen Klopp in Real Madrid ain goal don chuan Erling Haaland chu aphu don ni hin an soi bok he new se chu akwal ang reng khop maya Arbeloa thlaknan Toni Kroos laklu antum do na
Toni Kroos an season kalmek kai shua in season thara Klopian Real Madrid ain kol anga Erling Haaland senglu aphu don tinani chu kwal ve angreng khop mai new school takani El Nacional lam vekin atarlan dan chuan Jude Bellingham po Real Madrid chon achho an phal saknin an soi vele tatlat maya hetiang ani ta ka chuan Chelsea nen soizom an ni tatlat mai hemi newsin atarlan dana hi chon Real Madrid hian an midfielder be sei phak lutuk lo Bellingham mana hian Euro makta doi zavel bak phut an tumlo ni hin an soya Premier League lama Bellingham hi kan hu mai te po arinom Jude Bellingham hi anung chang pialama ain khela po ma ason lotin an soi chho me ka Real Madrid fans te du lo zinga po atel chho tran to ane Premier League lama hin akal mai rinna alien chho tran ta Tottenham Hotspur lampoin ni jang khan thu thar an neya transfer kongka ain khar ma nge hin mateta chu senglu antum thu puang vele ta yin French international forward kumsom ni pasariau pa senglu tur hianin sum the chhuanwal antum ni hin an soi country takin mateta hi Nottingham Forest lampoin an hel me ka indoor na po an kalpui mek ane Tottenham Hotspur hian hijack antum ani berang chu Jamie Carragher point thu thar aron nei vele ta Liverpool team chungchanga an zona chu ron chang vele ta yin Carragher chuan Liverpool in next round an lu thi alomom hleya chuti rual chon mason na te soitura kalangai lem lo ane tundin muna hian season lemta an thlenang chi kha an thleng kan ti thei anga che chetak te soitur an lani lem lo ane amai ro chu han thlir le ta ila an ma chon team kha team ro pui te soitur an nilawa anin siam that lo hi chu soi ala har hle ane chuti rual chuan in champion theina chu an nei ni hian ka hria season lemta po han champion team han bul an tran thalutuk big lawa pakhatna ni chungin next round an lut big lem lo ane kumina chuanin pakhatna an ne lawa thil thleng thei chu ani ve thawalom an champion theina kongpo au ma senin siam that fe chunga yang tin asoi zui bok Pep Guardiola po Jose Mourinho chungchanga an zona chu aron chang vele ta Benfica team in Real Madrid an ne chungchanga Guardiola chon an zona chu changin hei hi thil ro pui tak ane Mourinho nen hin in kom ngai le thian tha kan ni ya kalom puin te po kawashil to bok ane goalkeeper in goal akhung hi chon thil aro pui bik emema Mourinho wa teril ro omtur po ka feel pui hle chakna goal le next round an lu thei na tur ta na kongpoi mo tak ani nge ya chuwang chuan anni tan chung kha thil ro pui tak ani nge yang anni ang bok hian in van nei na hi ke ni lampoin kan nei chove angai nia kanga ya champion thei tur chung khatiang te kha apoi mo chang om thin bok ke ni lampo hian kan thei top kan chho chhozel do na Mourinho te po an malama du sakna ka hla na ke ni lampoin champion nge kan tu mang ti hin asoi English Premier League club Chelsea lampoin ni jang khan thu dang an ron nei vele ta transfer kongka loin hong le vele Euro makta doi somriat velin Endrick Tudor antum thu puan ane country tangin Real Madrid ta khelna mun chang lavin bench lam alua lum renga bun ui thlon kan han tiang chi khan athu tam hle amai ro chu transfer kongka in hong me ka beisei lo takin Leon lama lonin akala a game khel aping in man of the match ani chhodeu kan ti thei anga hat-trick te po asiam to nge ani hemi wang hin club lianten an hel ron chhole ta chiam maya Chelsea nen po seizom an tok le na sato hle hemi chungchang hi tok sport point antar lang towa Chelsea hian sum thanem tak the chuaka senglu antum arinom Roy Keane point thu thar aron nei vele ta Gabriel Jesus chu Gyökeres sayarin tlak nia ashiat thu asoi Roy Keane chuan kartopa Arsenal hian Leeds United an ma chondo na Leeds United hi ngam sa te khel tur an nilo an thahle chuwang chon Arsenal po hi an thad danang bera an khel angai don nia kanga ya an thad dan bera chuan tlarmalama Jesus awm angai ane Gyökeres an dale chon an boy le dona insiam thatna hun anzon angai le ang Gabriel Jesus sero he team hrechiang sa ania point thum lo chon tu chon Jesus an bul atranangai ti hin asoi ve khau mai Liverpool lampoin ni jang khan thu thar an ron nei vele ta transfer kongka loin hong tur ni puya
Eduardo Camavinga chu senglu antum ngei do ni hin alanga aman atan Real Madrid ina anphut zat po the chu antum arinom hemi chungchang hi court of side chun atar langa Real Madrid hian amana Euro mokta doi zavel chu anphut ni hin alanga Liverpool hian an the chu ngam chuan an senglu thei mai arinom court of side in atarlan dana ero Liverpool hian Euro mokta doi somriat velador antum phot don ni hin an soithung Chelsea point thudang rai chunzom zelin nizan lama khan Real Betis tana khelmek kumsom ni pali leka upa natan chu senglu antum ni hin alanga ani senglu tur hian sumpo the chonwal antum bok Real Betis center back nget zet mai mana hian Chelsea hian in Euro mokta doi somli the chu antum ni hin alanga transfer kongka deadline day ani mange hin ani hi senglu antum do ni hin an soi vele ta Manchester United lampoin ni jang khan thu thar an neya direct George chu Chelsea tanga senglu antum ni hin an soi hemi chungchang hi court of side chun atar langa Chelsea point shal an phal thu an lo sei to Fulham team te po lo zom trap to hi United team hian an ot ni hin alanga senglu theina turani chuan aman phutok ayat lem hret the chu antum ni hin an soya Chelsea lam hian an phal mai te po arinom Arsenal lampoin ni jang khan thu thar nein court of side in atarlan dan chuan Madrid chuak 30 a minglem an phuasak season kalmeka Villarreal tan goal somphat luta inrol thei Alberto Malero chu senglu antum do na ani senglu tur hian sumpo the chonwal antum ni hin an soi country tangin season kalmeka Malero hi La Liga tum sompoko inlan toin goal riat akhung tling der towa midang gol khung tur siam sak tum thum nei toin ache thalle hemi wang hen transfer kongka ain hon tir po khan Premier League club engemaw za chon an lo dor towa an dor hlotling lem lo ane tuna Arsenal team an ron lang vele ta chata an machopa atel thu an soi ni hin an soi an senglu hanring chin phot mayang o Manchester United point ni jang khan thudang an ron nei vele ta ahma po kan lo soi zau to Everton team forward Iliman and Jai chu senglu antum nge ni hin alanga kumsom ni pangami senglu tur hian amana po Everton ina an phut za chu the chu anin huam ni hin an soi enjoy hi tun din mona club lian sang in an be me ka abetu zinga United team hi an lian ber tura ngai ane Manchester City lampoin ni jang khan thu thar an neya Omar Marmoush chu chotir antum lo nin an soi vele tatlat mai chuti rualien Egypt international forward Marmoush se Aston Villa chun senglu antum ru hleya inbiak na po an kalpui mek ni hin an soi Aston Villa mai ba ka Tottenham Hotspur lampoin Marmoush se senglu an du thu an soi ve to bok City hi an squad lar malam an cha angreng khop maya Marmoush po hen chu apui te lo thu alo soi to ane Tottenham Hotspur lampoin Leon Goretzka chu senglu antum ni hin an soi vele tatlat maya Bayern Munich powerhouse ti amhinglem an phua sak senglu tur hianin sum the chhuanwal antum tundin mona Leon Goretzka hindu tu anei nuala Atletico Madrid nen po seizom an lo hle amai ro chu North London lama hin ain suan lu mai te po arinom Paris Saint-Germain team enkol mek to Luis Enrique point thuthar aneya mediaten anzona chu changin tundin mona Arsenal team chu antra ati thu asaya tin anni aima ankhong nia ashet thu asai bok Luis Enrique chun kumina hian elpui tur kan nei lian don khopin kasia a champion thei tura quality nei po an tam hle Arsenal team hi chung zinga chun antelin kasia a kan machon pal ani point ahar sa hle yang chu amai ro chu kan champion no mo hi choi le ngei kan tum do na playoff paltangin kan champion le thei ngei ka bei sei ti hin asoi Italian Serie A lama che thrae me mai Inter Milan striker Pio Esposito point du tu anei shota zela niza nama khan London Evening News in atarlan dan chuan Arsenal team in singlu antum thu an soi Arsenal team hian antlar malam thuam chak antum thu an lo sei towa Andre Barta point gol khung thei tur singlu antum thu alo sei to Italian Serie A lama che tha chau mai Pio Esposito hi Andre Barta hian amutai ta hle ni hin alanga Arsenal teama senglu atum thu asoita tinani chu an senglu thei chon Arsenal tan chon mabak athadon hle a ang hle
Liverpool lampoi ni jang khan thu thar an neya transfer kongka loin hong le tur ni puya Morgan Rogers chu senglu an tum ve tur thu puang in tun din mona ama du tu Chelsea chu makhal ngei an tum thu an puang Morgan Rogers season kalme ka chon ache thaber te jingmi ani hialin arin oma hemi wangin du tu po anei sho to hle ane English club lian te chon andu vek kan ti thei anga La Liga club lian lama train som tu anei bok amai ro chu Liverpool team hi an khan chhotan viau ni in an soya Aston Villa contract har ziak lim hi achu mai te po arinom chuti rolin amanero atau fang tura ngai ane Liverpool lampoi ni jang khan thu dang ron nei chun zom vele ta yin Mo Salah thak tu turtan Osman Dembele chu senglu antum ni in an soi vele tatlat maya hemi chungchang hi English media te chun tar lang choi choi yin Osman Dembele hi achu mai te po rinom kan hriat tlanang khan Osman Dembele hian tundin mona Paris Saint-Germain in contract har an lui chu a hnol towa achu rin na alian chhotran to hle Luis Enrique han chan veu ma se Ballon d'Or le the best FIFA award do mandong tu hi achuarin na alian chhotran nin media te chun antar langa Saudi Pro League nen te po soizom ni mekin Liverpool team lampo anron enroll vele ta ane Manchester United point ni jang khan thu dang ron nei chun zom vele ta in team token atarlan dan chuan Ned Brown chu senglu antum ni hin alanga English Premier League club Chelsea le Liverpool mai ba ka Arsenal tena senglu tuma an helmek mana hian sum the chhuanwal antum tundin huna Frankfurt team tana inland mek che thatak Ned Brown man hi pau million somni vel ni tura ngai aneya hetiang zat United in an the chu ngam ngat chuan Ned Brown ni an senglu thei mai arinom ama ngei po hian United zom a hrelo thu alo soi to ni hin media te chun antar lang bok team tokin atarlan danin Real Madrid chu makhalin Liverpool lampoin dait upamecano chu senglu antum ni hin an soya magai an senglu thei tak lawa chuan ani hi senglu tuma an helmek thu an soi country tangin upamecano hi tundin huna bayan tan khelmekin a khelna tlap po hian contract har zia pui tumin an bemek ane chuti rualin season kalmeka adu ber tlap hi free in azom thei arinom chhotran ta zoka Real Madrid nen thuk taka soizom anni nuwa Liverpool point an biak mek thu an soi vele tatlat mai upamecano malam hun hi achiang lo ane English club lian tena senglu tuma an hel chau mek Atletico Madrid tana chethazet mai Julian Alvarez point thu thar aneya Spanish media ten antarlan dan chuan Atletico Madrid ta ahlim lo ni hin an soi Atletico Madrid azom no game somriat paruka gol somli khung tling to Julian Alvarez si tundin muna ahlut na hi Euro makta doi zavel ni tura ngai aniya tundin muna Chelsea Arsenal mai ba ka Barcelona le Liverpool ten senglu antum me ka khoilam nge panang ti zona lian tak ani mek la yin club lamin an ui hle thunga ma se Julian Alvarez en ahlim lo thu asoi ni hin antar lang ta hetiang ani ta ka chuan Julian Alvarez si achua thut arin oma Premier League ka aron kirle ni point hilmak ani lo tura ngai ani chhotran ta country tangin tun hnaya South America te North America lama thilden taktak athleng tam angreng khop maya nimin lama pokhan ron thlen chun zom le ta hin Mexico Football Club Deportivo Napoles player poimo an captain ni bok Carlos Omar chu nimin khan ka hlum ani thu puan ani ya Southern Honduras anti muna hian ani hi scooterin akala atlan laklo la hian lo ti dingin mai tom te hin poisa le tlereu andila apek no an kaplum ta ni hin an soi tumruk ve lai silain an kap ni hin alanga apmuna hian athingal ni hin an soi bok tun hnai loka po khan mai tom kan han ti ang chi te chon feel ta kalin an du an kap shrep maya hemi tuma point hi an lo omnual to ani Mexico ram hi chu ahim lo angreng khop mai zintum kanomani chon film khurangai tinani chu Manchester United point an defender poimo Diego Dalot chu chan thu thei din hona anding ta ni hin alanga kumsomni paruka upa Portuguese defender hi Real Madrid chon ni jang khan andu thu an soi ni hin alanga Spanish media chon hemi chungchang hi ron tar lang hin transfer kongka in hongmek emo
nipui transfer kong ka lo in hong tura senglo antum ni hin an soi hemi chungchang hi Sky Sport lampoin antar lang towa United chhuah sanin Real Madrid lama akal thut te po arinom chhotran ta ane Arsene Wenger point thuthar aron nei vele ta Arsenal team United laka anchak lo nu khan a hmu dan te churon sei vele ta hin Arsenal tlar hnung te chon hlo thon na an nei tran nia a hriat thu a sei Arsene Wenger chong kumin season kalme ka te season liam ta te han clear le ta ila Arsenal tlar hnunga in kop thin Gabriel le Saliba te hi anton hriat a tha ma hlo thon na nei theilo te kan soi thin kha an ne ma se tun hnaya result an nei tha tok lova chuta chon hlo thon na an nei ta yin ka hria anin siam thatwat angai don ane United an ma chon tumpo khan hlo thon na lian tak an nei ti ke chuan ka hmuwa chu atakin alang chuak ta reng bok ane anin siam thatwat angai dona chutiang ani lo chuan until tumber champion no mo hi an thlole mayang ti a hlo ti hin asai ole khati chin hatun trumatan ni mai se thlir tu te ka channel min ngai lut sak thina inchunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe te hamin han ti sak le zel ula kan phur thar le na ang chi te po kha ani ve zel ane hype kan han tiang chi min ti sak po khan ka channel la hrai lo le lo mulo tan mu theina chan sang tak au ma kan share thailo ni point kan vor lar na te po ani thayang chu khang te po hamin han ti sak le ta zelula thu thar ngai nom tak te nen po kanin mu chau le zel don nia